mangkap adi? Apa alasan mangkap? Segar udah abang istri. Segar ya. Segar? Segar. Ih, tembelah. Ya. Ibu segar tangkal ajak meme cai mai. Ajak hijau. Ada yang Kau nangkel nih dua abang istri. ada yang ajak meme kemul puluhan cik gini. Meme ini. Itu nge-meme ini panah ajak ke puri. Mapan bener dari banyak. Pang kadung bisa nangkel ke puri, ke griyo. Padahal busana adat. Hah? Awak kani kelan sing perlu sing gitu. Sing dadi gitu. Awak banyak. Busana adat. Payas malu ya. Jangan dia mau payas. Oh, antiang itu malu antiang. Oh. Jangan nganten. Antiang malu antiang. Mungkin malu. Jawat payuang aja, jawat buang kan resiko tuh. Jadi cara ningang pedang, enggean man. Nah, payas sencang kaget. Nih, Bang Taen cang kaget. Oh. Apa? Nian ka kau ngopong tuh. Kan ngembang pakaian. Dugane nganten bidan jawab apane. Tuh ke bangun nah. Oh nana, angwang bawa pakai. Angwang lelah dengan aluna. Nah, Bawa bang lu beli pakaian tuh. Ini apa nih? Oh gitu. Awan pak balen tuh pak nih. Ani di ten kekab jemak marah tuh. Ada yang dipesang kelengis apa? Bah, sing ngisi nih beli. Bane. Wadah pes bolong mah beli nih. Oh, nana tuh apa? Anu kene umpal tengah. Sabuk. Dijo pasang nih kene potong nih beli. Ini belum udang. Beli nang udang yang sing bisa. Oh gisiangan. Wih, udang songket kan cian. Yene pasang dini sing cara godong mau prada ya. Nah. Udang cang me. Nih, Bu. Bos lebihan itu, lebihan takah. Bobo sing mengizinkan ngajak apa nganggu. Nah, Dori begitu. Bo. Apa nama? Bagus. Ini aman nih. Kengkene aman karo misi bangkiang godong nih kene. Sapet. Tadi godokannya menuju. Tadi. Sekan tadi menuju. Nah, apen jujong ki banci enek ya mesti ki. Oh, jen umpale beli. Sing bang saput muni ki nang. Nah, ini umpal. Bo begilet tuh. Ben jen saput. Bien mah benar tuh. Nah, tuh sing tuh kejong tuh. Banyak cara aja mudah, Cang. Banyak mudah aja dia. Mudah, kau suami. Kan mana apa malu? Nah. Malu. Nah. Dan ini kebannya kalau apa beli kalau ngabo waluh beli. Raga kan ngabo raja mulai masih puri. Gitu. Angkel jadi. Ada angon-angon raos. Angkel ke puri. Angkel. Ada meme nabo man ya baca itu bedogol itu di marah. Nyen bedogol. Ada aja pates cara bedogol potong. Sing dari banyak dari gitu cau. Ada kan berkembang. Jalan. Kalau kita banyak mendorin meme ngoyong mana. Pada waktunya marah cuma kecos. Jalan. Cocok saya bayar itu oke. Aduh, Mimi. Kini kori barak saja we mau medel-del. Juari ke mulu. Hah? Juari ke puri. Yang sing juari. Kini kuri kopi nawa kini. Jadi kene caranya. Oh, oke. Riwayan kabung ya, Mas. Oh gitu, nah. Duri lah kun duri. Nah. Ini nangkel na elo nen. Aratu duagong lingsir palungo cokori dewo. Ame tang lugro di tiang menduko rau tangkel aratu. Hewan tadi tiang
ngajak piana. Ingat kan piana memene. Enten tuh. Oh, Nudori piana memene. pianake. Nudori piana memene. Ampura yang di tiang ratu Agung Lingsir. Ih, Purun di tiang matur ring cokor dewa. Nah, Piana di tiang wantah. nyet. Nih, digundul nih. Aduh. Piana di tiang wantah hiwayan godogan. Niki mak kesujaten ni piana di tiang ratu. Antel ya, ini antel. Agak. iki sing orang antel malu dipuri. Nangkel bener nangkel. Yan. Dong wanen sajan meme main tangkel ke puri. Tor maning ngulek-ngulek sang nato ratu luwe dini. Oh, bone dot sajan meme dari warang nakagung. Dong mawanan jani juari meme ngajak pianak membur pegodongan. Hei! Kijap matan meme ne. Yen kene perlaksanaan meme ne. Saat makan nyak-jak paribara ke dini tawang. Dong ring bidang kene ngaku penyenang meme ne godongan. Seng-seng orang ngajak ke puri. Tuh, waduh. Bos yang hidang mejujok, hidang nongkok, mejujok apa? Kisah. Melang lo. Yen asapuniki kawentenane bejanten sipto jagat tuh itu aku. Setio sering sipto dados kekedekan banyak. Agung yen ngalone medebe mantu godongan tuh aku. Ih, penserining ke kene ratu. Ki ratu do aku ngisi. Cengang gelapa mah. Sampun nang branti dumun. Asampun iki makin sipte jagat duwene. Mewastu wenten wicara kadi makin kewanten di tiang ajere. Duanini ratu sampun ngeruntuh kong wacana kadi bawa sewawu dan dados si ratu nitya wacana rekoentanane ne sampun runtuh sampun itu. Pasti ke makin eling-eling ribu kayon, pasti kang makin sejuan ribu kayon, penapi antok nepasing ini koentanane. Akan ben mau udang songket. Mesaput songket. Apen aken ya gon mepayas tila godogan. Mih ratu. Ampura ratu. Apa apuro? Sampun nang bat-bat tuh piana di tiang. Menyene bat-bat. Di tiang bat-bat. Betawang godogan ada apa kapuri? Ratu dua gumian. Ijen di tiang galang matur ngangan cokori dewa. Uwet bakten di tiang sarang piana di tiang. Aturang bakti rengingi cokori dewa ngaturang tamor ideyana. Enten pisan wenten manah di tiang pamrih arat. Wentane wicara mau kadi mangkin. Koyo sangkane runtuh wacanan palungu cokori dewa. Di tiang nenten dia pacang memaksa. Pacang nunas sekadi bawa cokori. Nih mangken kayun-kayunin ragan bline. Dedong jagat lah mantu godong. Aduh. Nangis. Sakit mana dit yang beli, sakit mana dit yang beli. Pati. Ini jenawan ini kang kena aling secara taluk apik patu. Mai lakon beli mekipakan pulih yen sing tampi nitya wacana. Yen tampi beli adoy lantas ngentos linge beli ini. Racun jagat jeng alone kata. Meme ratu. Kan dia kata beli godong. Aku len godong aja kata. Dalam mau sajan. Kan lemah dan godogan tuh. Ini angon gelah kayun. Yang sing tehulian kau ngentos lingih lah. Bantes merupa mantu kapenik-kenik. Paksa pengsing gelah titio wajah. Ampura Gusti Pate. Usul si gede tuh nge. Apa kan usulin? Kan tak dos ditiang entos. Agem gen cai. Waluk ini. Di suban kayun-kayunin gelah. Saja men godogan muluk-muluk gelah. Nah, Dia nuling malu dugas gelah metakon. Apa nepo anake.
Ada undok panak jelemo godongan. Di Jawa yang sastra tuh ngadani. Sastra cen ngadanin kita. Sing uluk-uluk adane tuh. Sang nato ratu ya banding uluk-uluk. Sang nato ratu lantas dicangkom tuh. Mau anak cicing muluk-muluk kain itu. Pada mencari pun. Benar. Lah ada geladang ngentos minit lah. Adi, naik kali Mayuan. Diajak anaknya aku, diajak banyak naik, yang kene berperang. Dong pongah 2 hari, dot nyai mewarang kapan agung yang ngalor, cengkeng, bangkau. Yen awak menemen godokan, kula warga godokan, kangwang di telaga dia ngoyong, di peten tunyong dia ngoyong, dem abot-abot, dageh tadi. Bangkau. Yan, lo memeh malu. Mati. Aduh, Mimi dah orang tu mati. Udah anak ini ulas ini. Mimi dah tu. Yan, kemudian jadi Mimi mati. Kena bapa kini, mapa anak mati sing dadi pengelingan, kena kelajak mulih maluna. Pada tanah maba kesemo to Yan. Bang sing dini di jalan walu iya kadi bangken cicing memeh lantas. Ajak bapa mulih maluna. Ngoyong malupo. Yen kene asane ngidang sang wala sakit. Sekan ya tidak. Kengken carane Yan. Ora tuh kengken je. Belum sang yang agamu. Beberapa kemanusiaan ini. Hidup yang satu sama. Misi mau kecos gitu ya. Aduh, hidup. Ya, hidup. Hidup. Aduh. Wih, hidup. Aduh. Ya, Bangun. Bangun. sanggane didahe anake anggung wayan. Nah, Luwe hang teken aku prestan meme mo pianak teken wayan. Kade rasa angkian meme nak pentok teken wayan. Dadi dene wayan. Edak dan kena cening. Dojo cening dot merabe gitu doaku. jangan terusnya kedua istri kewala meme dejejo itu masih bapak dejejo tangkel jumunin Iya. Ben kedagen orang meme mati ke puri. cang segidang cang nanyang terusnya me tangkel ben me cang diduri Lo. Bani kan angkel yang begini uno Yang Man. mulu meme sayang ajak cang tangkel ben me tangkel me Ya. Yen ka keto nyet penyutek punyin wayane teken meme. Rasa sing sida meme lakar megateng tresnan wayane teken ngida dua gong istri. Nah,
Ya diaston ke meme pengklu pengpat mati. Meme misadia lah karena tuh jening. Tuh gitu saja terus Tangkil panah. me, tangkil me, Dan ini tangkil jalan. me. Nah begitu milu ya milu. Mati bareng